Pemirsa Bali patut bangga mawinan mederbe aksara bahasa miwah sastra sane Kantun Lestari kantos mangkin. Melarapan usaha Dharma Gita Bulan Bahasa Bali, pementasan kesenian miwah parikrama budaya tiosan keabtiang dasar Bali inucap sida kukuh sane sida keanggen sesuluh urip. Silih tunggil penekun sastra Bali sane dahat ngaptiang mangda aksara basa miwah sastra Bali Kantun Ajag Lestari inggih punika Ketut Masme saking Banyar Sukahati desa persinggahan Klungkung sane menang ring Banyar Pitik Pendungan Denpasar. Duk warsa siu 900 ulung dasa kutus serahina nyane dane kasengguh kak pitik manut dane sastra sane maunteng pinaka jalaran melajahin pengeruhan patut pisan katleben becik santukan nguntangin melajah sastra santukan ngelintangin melajah sastra pengeruh nyane sane mempaketan sarang budaya sida dengan karsepang pekak pitik ngulengang majeng krama Baline mangdene nenten lali melajahan sastra napi malih ring Bali sane akehan magama Hindu patut pisan ngelimbakang sane kawasanin masastra napi malih melarapan usaha Dharma Gita sane matu tujuan ngelimbakang sastra ngelintangin wacen aksara Bali. Ngiring tincapang malih materinya punika yen dados titiang selaku pembina materi-materi untuk anak-anak pun api remaja sapun api dewasa ane sapun api mangde manut kidik-kidik yen dados tunas yen anak-anak puniki materi ini mangde nganutin napi pikenohane mangde sida angin sida dina-dina angin merangsang puniki alit-alit titiang merasa bersyukur wenten utsawa Dharma Gita wenten pangkin napi wastane bulan bahasa mesatwa Bali titiang taler wih sangat pisan ngerasa ngayu bagi mana titiang ring kawentenan pemerintah dukungan pemerintah ring indik ngajegang sastra Bali ini puniki yen sastra lan budaya mamacian aksara Bali ical pondasi dasar kita akan semakin lemah dan mawinan banget di tiang lungsur napi wasdana ring pemerintah mari kita tincapang malih utsawa Dharma Gita bulan bahasa puniki sampunang hanya sekedar diwaukan utsawa wau gitu. Ngiring makin rutinitas nika tincapang malih yang titiang selaku pembina jak punapi je titiang misa dia ngayahang sisan hidup titiange ilmu yang tiang napi waste sampun pikolihang titiang mangde sida kangen antuk anak alit-alit. Katugasan malih seni miwah sastra inucap pinaka tata cara ngeningang jiwa yening nenten wenten sastra miwah seni menjantan mewah antuk ngeret indria. Indrawan Bali TV.